bita Bugingo Hakim, Saimane Mabla n'umutima defense ari kumwe na Youssou Diagne, Niyonzima Olivier Sefu kuri 6, Ndayishimiye Richard ku 8, Muhire Keve ku 10, Folo Nganye ne rutaizamo, Basane Kulanya Aziz arace ku ruhande rumwe, Iragwa Haji ace ku rundi ruhande. Hanyuma Pavel Nzira niwe mwizamu rya APR, niyo mugabo Claude kuri 3, Byiringiro Jean Gilbert inyuma iruhande rw'iburyo kuri 2, Swane Aliou ndetse na Nigena Clement mutima defense, Tadeo Lwanga kuri 6, aho bita Mamadou Lamine Ba hagati mu kibuga ndetse na Nibizi Ramadan, uruhande rumwe Rachaho Dushimimana Olivier, urundi Mugisha Gilbert, hanyuma na Mamadou Si. Aba 11 wumvise harundi wagoma kuba yabanza Aperi ruboneka yakoze imyitozo ku ruhande akorana n'umutoza wungirije. Ni ikintu kikwereka ko kuri Aperi hari igitekerezo cy'uko yagombaga gukina ariko ntabwo yari yakira neza imvune. Buriya ni iminota tumaze igihe tubona simbura yari yaravunitse. Biragaragara ko mu bitekerezo bugufi cyane iminota araza kuyibona yewe mu gice cya kabiri hakiri kare cyane. Nyuma kuri Rayon Sport Sefu niwe bagaruye mu mwanya woroje nk'uko n'ubushize yagiye muri uwo mwanya, babikoreye ku kuba bari bafite impungenge zo kuba uyu musore ari umukinnyi muto Roje, bakaba bati Sefu anajua namna kukabazi kwa kumupira kandi afite n'icyo kintu cya mental toughness. Ni umukinnyi mukuru ushobora kumenya ibi ukuntu babijera kuruta uko mugenzi we yabikora ari we Roje. Muri rusange rero ni Rayon Sport yamaze kugira ikintu cya style iri combined cyangwa se uburyo bwabo bw'imikinire buri mu buryo navuga bwo kuba bari equipe iri très collectif ishyize hamwe. Byasabye Robert Nyingiye gito guhuza ikipe ye, hari pattern yamaze kubajyamo, hamaze kumva filosofie uburyo bw'amadeplasement, umukinnyi amenya ngo uyu najya hano nanjye ndaba ndaha. Uraza kwibona cyane uruhande rwa Ombolenga Fitina ruriho na Muhire Keve, ruriho na Basane, rufite ukuntu ukunda guproducing ibitego ku ruhande rwa Rayon. Bagomba kwitonda ubwo ku ruhande rwa APR, ubwo ndavuga style y'imidefandire yabo, bagomba kuza gukuvura cyane umukinnyi nka niyo mugabo Claude mu gihe yaba yatatswe. Hanyuma mu gihe APR imikinire yabo ntago yari yahura cyane, ariko nashaka kwizera ibijyanye na individual brilliance, ubuhanga bw'abakinnyi ku giti cyabo. Nkaza kureba ubusatirizi bwa Rayon maze igihe bukora neza, amaze gukora ibitego 19 mu mikino 11. Nkaza kureba na defense ya APR mu mikino 9 yinjijwe igitego kimwe, defense ikomeye cyane. Ntegereje kuza kubona ubuhanga bw'abatoza, nyeregeje kuza kubona uburyo bagenda bahindagura basimbuza, uburyo bagenda bakora ibyo bita guswitchinga amasysteme n'amaformation, uburyo bapanga abakinnyi n'uburyo bahagarika mu kibuga. Ntegereje kureba abakinnyi uburyo badiringa n'iyi crowd y'abantu 45,000 n'iyi pressure ibihari, n'iyo resulta bose bakeneye ifite ikintu kinini ivuze. Hanyuma mu gice cya mbere nikirangira mu gice cya kabiri turaza tunyuremo dusesengure icyabaye hagati y'abakinnyi ndetse n'abatoza muri minota 45. ari nako mvuga ni ubwo Rugangura amaze kuhagera ndetse nawe kwizigira nimufatire mwogeze match minota 45 turongera tugaruke. Yes, arakoze cyane rero umuvandimwe Rogaju cyane, Rogaju Rigane ku busesenguza bwiza akoze kabisa. Ikaze rero birumvikana hano muri iki gicumbi cyiza cyane muri stade y'akataraboneka. Akaba rero arokwemeza abakinnyi 11 bagiye kubanza mu komande zombi. Kurandwa ekipa ya APR yitwa Pavel Nzira mbere 32, akaze niyo mugabo Claude wa mbere 3, Byiringiro Jean Gilbert Kajeje na nimero 18, Ariusu na mbere 5, Nigena Clement na nimero 13, Tadeo Lwanga na nimero 9, Dushimimana Olivier Muzungu na nimero 23, Mamadou Lamine Ba na nimero 14, Nibizi Ramadan na nimero 22, Mugisha Gilbert na nimero 11, hanyuma Mamadou Si akaba yambaye nimero 9. Kurandwa ekipe ya Rayon Sport mwizamane wa Khadim Ndiaye wambaye nimero 42, Ombolenga Fitina na nimero 13, Bugingo Hakim na nimero 20, Nenye akaza Nsemana Aimable na nimero 4, Youssou Diagne na nimero 29, Niyonzima Olivier Sefu na nimero 21, Ndayishimiye Richard na nimero 3, Muhire Keve kapiteni na nimero 11, Folo Nganye na nimero 12, Basane Kulanya Aziz na nimero 18, ndetse na Iragwa Haji wambaye nimero 99. Umusifuzi yitwa Murindangabo Moise. Kabisa ku isaha 12 n'amanota 1
Kigali mu Rwanda. Match iratangiye muri vibe yo ku rwego rwo hejuru. Hashize amasegonda 46 umukino utangiye hagati ya Rayon Sport n'ikipe ya APR Football Club. Tubaha ikaze kuri Radio Rwanda, ni Kwizigira ndetse na Rugangura Axel. 5-5 kabisa, ntacyo muturana, turari ku bwanyu, twende na kazi. akabaro ko bimeze. Mpira arafata neza cyane Kadimendi asize umupira kwa Youssou Diagne muri defense y'ekipe ya Rayon Sport. Comeka imbere gato cyane kwa Ndayishimiye Richard, arayicomeka neza cyane kwa Muhire Keve, baramukandagira. Tadeo Ruhanga mukorera ikosa, ni kufre ikipe ya Rayon Sport, kufre ikipe ya Rayon Sport. Aretera Youssou Diagne, mpira kwa Semane Mabla muri defense ya Rayon Sport. Attention, mpira kwa Bugingo Hakim, aragatera ariko umupira arenga, arawurenza Muzungu. Umupira no kurangurwa n'ikipe ya Rayon Sport ku ruhande rw'ibumoso, neza neza hafi y'umurongo ugabanya imitsi wa kabiri. Arengura asubiza inyuma kwa Semana Aimable. Semana Aimable asize umuzamu wa Rayon Sport umunyasenegal Kadimendi. Kadimendi atera umupira muremure cyane mu bumoso ye ku gituza cya Folunganye. Folunganye umupira baramuterana, control Ramazan, passe Gilbert. Attention, ni Muzungu, cheka umupira muremure cyane, arawufunga Mamadusi. Mpira bamukuraho neza cyane, ntabwo urarenga. Abareba barekipera, passe kuraho, mpira urarenga, no kurengurwa n'ikipe, no kurengurwa n'ikipe APR ku buryo rwa Kajeje. Byiringiro Jean Gilbert, mwana wo ku Kacyiru, atasajya kurengura imbere muri rwo buryo, arawurengura neza cyane kwa Nibizi Ramazan Foden. Nibizi Ramazan asize umupira inyuma gato cyane, kina batuje Yusone akina na Clement Nigena. Passe ku ruhande rw'imoso neza cyane kwa Niyomugabo Claude. Niyomugabo Claude, umupira arahaguruka neza cyane Gilbert mu ruhande rw'imoso, Barafindus Gilbert. Tension, passe kwa Tadeo Ruhanga, asize umupira mu ruhande rw'uburyo neza cyane kwa Kajeje. Byiringiro Jean Gilbert ku ruhande rw'uburyo, mpira muremure cyane ariko umupira umubana muremure obita Nibizi Ramazan ahita awutera muremure vuba. Kadimendi ku mutwe wa kapiteni Niyomugabo Claude. Mpira ugaruka kwa Keve Muhire, Keve Muhire aramutera na Tadeo Ruhanga umukuraho. Mpira ugaruka kwa Mamadou Lamine Ba, murano rw'imoso neza cyane amusubiza Claude na Mamadou Lamine Ba. Akatureba basore ikipe APR barekipera neza cyane mu myambaro yabo y'imyeru y'ibivuguto kabisa, ni inshyushyu. Rayon Sport mu bururu, umweru dede, barasa n'inyange kabisa kabisa. Imyenda y'umweru dede, amasokisi y'umweru, amakabutura y'umweru, imipira y'umweru. Iyi niyo match irimo irasifurwa n'abasifuzi batari mpuzamahanga, ari derby, ariko abasifuzi bari kuri iyi match barimo barasifura ni abasiniya ku rwego rwo hejuru cyane. Mwango Murindangabo Moise ndetse na Attention, izamukira Folungo, nyashaka kwiterura ariko umupira utera akiri kure. Umuzamu Pavenzi arawifatira, kipe Rayon Sport aribonye uburyo ariko biranga n'ubu baramusubiza ku gituza. Folunganye, Folunganye aragacomeka ariko atinda kumuha Aziz Basane. Mpira uragenda urarenga no gutereka imbere zamu rya ekipe ya